بەنامە ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ئیرۆ دەرباری وان گەفەی تورکیادا مەترسیە وڵاتێ ما هەناش بۆ خاترێ بوو کەتنا ئالیەکی هێزەکە لەشکەری ببێ دەبەرێ ئەم ناخوازم کێشەیە کوردی ببێ ناکۆکیت بنە سرعاتێک و سیاسی و عسکەری منطقەیەدا چێبن وڵاتێک هەیە قەدیاوی هەیە قەدیەکە خەباتێکە دوور و درێژ بەرهاتێکردن مافی وڵاتی ما هاتیە دوورکردنیش دستورە سووریا چەندێ سەرا و زڵم و تووشی زڵم و زۆر و تەنگاویە بووە مەترسیە مەسەلەی ئەساسی ما دعوا کریاش هەمی ئەطرافا بۆ گفتوگۆ بکەن و دانوستاندنێ بکەن دیالۆگێ بکەن ji bo xatirê kêşeya Sûrî vegiştî û helwesa çareserkirina kêşeya Kurdî navde me dawa kiriye ji miletê xwe û guh nedin propaganda û guh nedin gelkî waqiyet mesuliyet birhekî mesulî evgera siyasî Kurdî jî bifikirit vê qonaxa heda ku çawa maslaha qilish miletê xwe bisekinin bajardê miletê me biçi alî dibin ew yekrêziya Kurda bayexdanê lê bikin ji ber ew yekrêziya got peyadê guh lê nekiriye divê qonaxa derbas û hemiyê de bi tevlî gelek rêkeftin çêbûn gelek mubaderat ji dewleta û ciheta çêbû guh nedayê eveya miletê me guhdanekî yekrêziya miletê Kurd bide divê qonaxa tengdar derdoha ji xwe